생성 AI 시대의 직업혁명, 기회와 위기, 아바타 비디오 세상은 가상현실과 증강현실 기술을 활용한 디지털 콘텐츠로 사용자가 디지털 캐릭터인 아바타를 통해 상호작용할 수 있습니다. 아바타 비디오 세상은 기술의 발전과 함께 빠르게 성장하며 많은 가능성과 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다. 다음은 신종우 교수의 아바타를 이용하여 5개국 언어로 제작된 영상을 안내하고자 합니다. 먼저 한국입니다. 안녕하십니까. 미래교육학자 신한대학교 신종우 교수입니다. 생성 AI 세상에 우리는 살고 있죠. 생성 AI를 잘 활용하는 사람이 활용하지 않는 사람의 직업을 빼앗고 있다 라는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 어떻게 생각하신가요? 생성 AI 세상, 생성 AI를 잘 활용하는 사람이 활용하지 않는 사람의 직업을 빼앗을 수 있을까요? 생성 AI는 인공지능 기술의 한 종류로 사람과 기계가 협력하여 다양한 창의적인 작업을 수행할 수 있게 합니다. 이러한 기술은 많은 산업과 직업에서 큰 변화를 가져오고 있습니다. 특히 생성 AI를 효과적으로 활용한 사람들이 그렇지 않는 사람들보다 더 많은 기회를 얻고 있죠. 첫 번째로 생성 AI를 잘 활용하는 사람들은 업무 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 예를 들어 생성 AI는 데이터 분석, 보고서 작성, 마케팅 전략 수립 등 다양한 업무를 자동화하여 시간을 절약하고 더 나은 결과물을 만들어낼 수 있기 때문입니다. 이를 통해 조직 내에서 중요한 역할을 맡게 되며 더 많은 직업 기회를 얻게 되겠죠. 둘째로 생성 AI를 활용하는 사람들은 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다. 예를 들어 AI를 활용한 새로운 서비스나 제품을 개발하여 시장에 내놓을 수 있으며 이를 통해 큰 경제적 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 능력은 기업가 정신을 자극하고 새로운 산업과 직업을 창출하는 데 기여합니다. 셋째로 생성 AI는 기존의 직업을 대체하는 경우가 많습니다. 반복적이고 규칙적인 작업은 AI가 훨씬 더 효율적으로 처리할 수 있기 때문에 이러한 작업을 수행하는 직업은 감소할 수밖에 없습니다. 이로 인해 생성 AI를 잘 활용하지 못하는 사람들은 직업을 잃거나 새로운 기술을 배우지 않으면 생존하기 어려운 상황에 처할 수 있기 때문입니다. 마지막으로 생성 AI의 도입은 사회 전반에 걸쳐 큰 변화를 가지고 있죠. 특히 교육 시스템은 AI와 관련된 기술을 가르치는 방향으로 변하고 있으며 정부와 기업들은 AI를 활용한 혁신을 추진하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 생성 AI를 잘 활용하는 사람들은 더 많은 기회를 얻고 그렇지 않는 사람들은 점점 더 어려운 상황에 처하게 될 가능성이 큽니다. 따라서 생성 AI를 잘 활용하는 사람들은 그렇지 않는 사람들보다 더 많은 직업의 기회를 얻게 되고 더 많은 성공을 거두게 될 수밖에 없겠죠. 이러한 상황을 극복하기 위해서는 모든 사람들이 AI 기술을 배우고 이를 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요합니다. 생성 AI 세상 최고의 직업군의 직무, 프롬프트 엔지니어라고 하죠. 생성 인공지능과 얼마나 창의적인 나만의 아이디어로 이 생성의 답변을 받아 즉시 기획할 수 있는 이런 기획가, 이러한 분들이 프롬프트 엔지니어로서 생성 AI 세상 최고의 직무의 범위에서 앞서가지 않을까요? 지금까지 미래교육학자 신한대학교 신종우 교수였습니다. 감사합니다. 중국인 您好，我是未来教育学者新韩大学的沈宗宇教授。我们生活在生成 AI 的世界中，对吧？我想以善于利用生成 AI 的人正在抢走不利用生成 AI 的人的工作为题与大家分享一些看法。您怎么看呢？生成 AI 的世界，善于利用生成 AI 的人真的会抢走不利用生成 AI 的人的工作吗？生成 AI 是一种人工智能技术，是人类和机器能够合作完成各种创造性的工作。这种技术在许多行业和职业中带来了巨大的变化，特别是那些有效利用生成 AI 的人比那些不利用的人获得了更多的机会。首先，善于利用生成 AI 的人可以大大提高工作效率。例如，生成 AI 可以自动化数据分析、报告撰写、市场营销、战略制定等各种工作，从而节省时间并产生更好的成果。通过这些，他们在组织中担任重要角色并获得更多的职业机会。其次呢，利用生成 AI 的人可以创造新的商业机会。例如，他们可以开发利用 AI 的新服务或产品并推向市场，从而获得巨大的经济利益。这种能力激发了企业精神，并有助于创造新的行业和职业。三、生成 AI 在许多情况下也会取代现有的工作。
AI 可以更高效地处理重复和规则性的工作，这些工作的职位将不可避免地减少。因此，那些不能有效利用生成 AI 的人可能会失去工作，或者如果不学习新技能，将面临生存困难的局面。最后，生成 AI 的引入在整个社会范围内带来了巨大的变化，特别是教育系统正在向教授与 AI 相关的技术方向转变。政府和企业正在推动利用 AI 的创新。这种变化中，善于利用生成 AI 的人将获得更多的机会，而那些不利用的人将面临越来越困难的局面。因此，善于利用生成 AI 的人将比不利用的人获得更多的职业机会，并取得更多的成功。为了克服这种情况，所有人都需要学习 AI 技术，并具备有效利用这些技术的能力。生成 AI 世界中最顶尖的职业群体，被称为提示工程师。这些能够用自己的创意想法及时策划生成 AI 回答的策划者。这些人作为提示工程师，是否会在生成 AI 世界的另一些职业范围内领先呢？以上是未来教育学者新韩大学沈宗宇教授。미국인 Hello, I am Professor Jong-woo Shin from Shinhan University, a future education scholar. We are living in a world of generative AI, aren't we? I would like to talk to you under the title, People who effectively utilize generative AI are taking jobs from those who do not. What do you think? The world of generative AI. Can people who effectively utilize generative AI take jobs from those who do not? Generative AI is a type of artificial intelligence technology that allows humans and machines to collaborate on various creative tasks. This technology is bringing significant changes to many industries and professions. Especially people who effectively utilize generative AI are getting more opportunities than those who do not. Firstly, people who effectively utilize generative AI can greatly increase their work efficiency. For example, generative AI can automate various tasks such as data analysis, report writing, marketing, and strategy planning, saving time and producing better results. Through this, they can take on important roles within the organization and gain more job opportunities. Secondly, people who utilize generative AI can create new business opportunities. For example, they can develop new services or products using AI, during the market, gaining significant economic benefits. This ability stimulates corporate spirit and contributes to creating new industries and jobs. Thirdly, generative AI often replaces existing jobs. Repetitive and rule-based tasks can be performed much more efficiently by AI, leading to a decrease in such jobs. As a result, people who cannot effectively utilize generative AI may lose their jobs or find it difficult to survive unless they learn new skills. Lastly, the introduction of generative AI brings significant changes across society. Especially the education system is shifting towards teaching AI-related skills, and governments and companies are pushing for innovation using AI. In this changing environment, people who effectively utilize generative AI are likely to gain more opportunities, while those who do not may face increasingly difficult situations. Therefore, people who effectively utilize generative AI will inevitably gain more job opportunities and achieve more success than those who do not. To overcome this situation, it is important for everyone to learn AI technology and acquire the ability to use it effectively. The top job in the world of generative AI is called a prompt engineer. These planners, who can immediately plan responses generated by AI with their own creative ideas, will likely lead the top job scope in the world of generative AI as prompt engineers. This has been Professor Jong-woo Shin from Shinhan University, a future education scholar. 러시아인 Привет. Я профессор Син Чон У из университета Синхан, специалист по будущему образованию. Мы живем в мире генеративного ИИ, верно? Люди, которые хорошо используют генеративный ИИ, отнимают рабочие места у тех, кто его не использует. Я хочу обсудить это. Что вы думаете об этом? Мир генеративного ИИ. Могут ли люди, которые хорошо используют генеративный ИИ, отнимать рабочие места у тех, кто его не использует? Генеративный ИИ – это технология ИИ, позволяющая людям и машинам сотрудничать для выполнения творческих задач. Эта технология вносит большие изменения в
открывать новые бизнес-возможности. Например, они могут разрабатывать новые услуги или продукты с использованием ИИ и выводить их на рынок, получая значительную экономическую выгоду. Эти способности стимулируют предпринимательство и способствуют созданию новых отраслей и профессий. В-третьих, генеративный ИИ часто заменяет существующие профессии. Повторяющиеся и рутинные задачи ИИ может выполнять гораздо эффективнее, поэтому такие профессии неизбежно сокращаются. Из-за этого люди, которые не могут эффективно использовать генеративный ИИ, могут потерять работу или оказаться в трудной ситуации, если не освоят новые навыки. Наконец, внедрение генеративного ИИ приносит большие изменения в обществе в целом. Особенно система образования меняется в сторону обучения технологиям, связанным с ИИ. Правительства и компании продвигают инновации с использованием ИИ. В этих изменениях люди, которые хорошо используют генеративный ИИ, получают больше возможностей, а те, кто этого не делает, сталкиваются с все большими трудностями. Таким образом, люди, которые хорошо используют генеративный ИИ, получают больше возможностей для работы и достигают большего успеха, чем те, кто этого не делает. Чтобы преодолеть эту ситуацию, важно, чтобы все люди изучали технологии ИИ и обладали способностью эффективно их использовать. Профессия высшего уровня в мире генеративного ИИ – это инженер по запросам. Такие специалисты, которые могут получать ответы от генеративного ИИ с помощью своих креативных идей и сразу же планировать их использование, могут стать лидерами в профессии инженера по запросам в мире генеративного ИИ. С вами был профессор Син Чон У из университета Синхан, специалист по будущему образованию. Спасибо. 덴마크인 Hej. Jeg er fremtidsuddannelsesforsker, professor Shin Jong-woo fra Shinhan Universitet. Vi lever i en verden med generativ AI, ikke sandt? Jeg taler om emnet. De, der udnytter generativ AI godt, tager job fra dem, der ikke gør det. Hvad synes du om det? Generativ AI-verden. Kan de, der udnytter generativ AI godt, tage job fra dem, der ikke gør det? Generativ AI er en type kunstig intelligensteknologi, der gør det muligt for mennesker og maskiner at samarbejde om forskellige kreative opgaver. Denne teknologi bringer store forandringer i mange industrier og erhverv. Især får de, der effektivt udnytter generativ AI, flere muligheder end dem, der ikke gør. For det første kan de, der udnytter generativ AI godt, øge deres arbejdseffektivitet betydeligt. For eksempel kan generativ AI automatisere forskellige opgaver som dataanalyse, rapportskrivning, markedsføring, strategiudvikling osv., hvilket sparer tid og skaber bedre resultater. Gennem dette kan de få vigtige roller i organisationen og flere jobmuligheder. Det andet kan de, der udnytter generativ AI, skabe nye forretningsmuligheder. For eksempel kan de udvikle nye tjenester eller produkter ved hjælp af AI og lancere dem på markedet, hvilket kan give store økonomiske fordele. Denne evne stimulerer virksomheder og skaber nye industrier. Det tredje erstatter generativ AI offentligt eksisterende job. Repetitive og regelmæssige opgaver kan AI udføre langt mere effektivt. Job der udfører disse opgaver. Dette betyder, at de, der ikke kan udnytte generativ AI godt, kan miste deres job eller stå over for vanskeligheder, medmindre de lærer nye færdigheder. Endelig bringer indførelsen af generativ AI store forandringer i hele samfundet. Især ændrer uddannelsessystemet sig i retning af at undervise i AI-relaterede teknologier, og regeringer og virksomheder fremmer innovation ved hjælp af AI. I denne forandringsproces får de, der udnytter generativ AI godt, flere muligheder, mens de, der ikke gør, står over for stadig større udfordringer. Derfor vil de, der udnytter generativ AI godt, få flere jobmuligheder og opnå mere succes end dem, der ikke gør. For at overvinde denne situation er det vigtigt, at alle lærer AI-teknologier og udvikler evnen til at udnytte dem effektivt. Generativ AI-verdenens bedste jobkategori kaldes promptingeniør. En planlægger, der kan modtage generative svar med sine egne kreative idéer og straks planlægge, vil disse personer ikke være foran som promptingeniører inden for generativ AI-verdenens bedste jobkategori. Dette var fremtidsuddannelsesforsker, professor Shin Jong-woo fra Shinhan Universitet. Tak.
감사합니다.